sholat ya sholat. Setelah lami kapan sholat? Paling lami meren 7 menit dianggo sholat teh. Mau dikalkulasikan namun 5 menitan sekali sholat hari 25 menit. Kesana sabar aja 23 jam 35 menit dia naon coba itu. Tapi sakit oke guys untung kurang teh Pak. Sakit oke kurang digunakan kerpikeun ngalaksanakeun parentah ti Gusti. Ida asobahu syai'un saeutik pada mah. Mudah-mudahan kita nama orang tuh bisa ngalap untung gitu. Ngalap untung ku perkara saeutik eta.